Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno spremati fotografije s vašeg smartfona redovno na računalo ili neki cloud servis. I premda se ovo nekima čini kao dobar dan, drugom dijelu publike će se učiniti kao nuklearna fizika. Jer jednom kad razbijete vaš smartfon, potopite ga, ukradu vam ga ili bilo što slično i izgubite par tisuća fotografija, nerijetko vam je više žao fotografija nego smartfona. Jer novi smartfon ćete kupiti, a te fotografije ćete dobiti nazad nikad. Pozdrav svima, Mislav Bušić, Mob.hr i to. Idemo dalje. Prvi način je onaj kako ja to najčešće radim, a to je da smartfon s kablom spojim s računalom. Da uđem tu na My Computer, PC, kako god već. Vidim tu moj smartfon i pobrinem se na smartfonu da sam odobrio da prebaci podatke, a nije da je samo na punjenju. I sad tu možemo ući i naći folder koji se zove DCIM. Tu unutra imamo kameru, screenshots i slično, znači ovdje gdje je kamera, tu prebacimo cijeli taj folder negdje, nije bitno gdje, u neku mapu na računalu. Tu možete odmah i screenshot se prebaciti ukoliko imate nešto važno i tu zapisano i to je otprilike to. Sad, tako ja to najčešće radim, a u zadnje vrijeme od kad imam ovaj testni MateBook X Pro i Huawei P40 Pro Plus, to ima jednu malo drukčiju simbiozu. Huawei ima aplikaciju koja se zove Huawei Share i sad doslovno na smartfonu uključite Huawei Share, tapnete s njim tu na ovaj dio kućišta i na ekranu vam se pokaže pristup vašem smartfonu, dakle odobrite ga i evo ga. Na zaslonu sad imamo doslovno cijeli zaslon P40 Pro Plusa. I sad samo uđemo tu u galeriju kao da se normalno u smartfonu, označimo sve fotografije i samo to malo duže zadržimo i prebacimo na desktop ili u mapu neku ili bilo gdje. Tako svejedno. Znači ovo radi savršeno, ne trebam kabel, ne trebam ništa. Kad barem to malo više laptopa i smartfona imalo, ali dobro. Ili kad bi barem Huawei ostio ovaj laptop, ne, a? Dobro. Moj savjet je da si nabavite jedan eksterni hard disk poput ovoga. Ništa, samo ficek mali, uštekate ga u računalo i tu imate otprilike terabajt ili 2 terabajta memorije, zavisi koliki kupite. Jednom kad se priviknete da spremate fotografije samo na njega, kasnije select remove, spremite hard disk negdje na sobnu temperaturu gdje nije vlažno i to će vam trajati godinama. Idući načini uključuju cloud servise poput Microsoftovog OneDrive-a. Skoro svi smartfoni imaju Microsoftov OneDrive, tako da samo uđete u aplikaciju, odaberete da vam backupira fotke i to je otprilike to. S tim da morate znati da ovaj način troši vašu memoriju na cloud servisu tom, na OneDrive-u. Ja recimo imam 1 terabajt pa me ne dira to previše, ali vi možda imate samo 15, 20, 50 gigabajta, ne znam koliko, nije ni bitno. Uglavnom to bi značilo da ukoliko nemate dovoljno memorije da je morate kupiti i mjesečno plaćati licencu za više memorije. Slično to imaju i Googleove fotografije, s tim da na njemu imate dvije opcije. Prva je Unlimited Storage koja vam kompresira vaše fotografije, tako da ako imate, ne znam, P40 Lite i uvatili ste 40 kusur megapikselnu fotografiju, on će ju sažeti u 12 ili 16 megapiksela i manje informacija. A ako ste ju fotkali u 12 megapiksela, on će svejedno sažeti i ona neće još imati 3 megabajta ili 4, nego, ne znam, 500 kilobajta. Tako da, tom metodom se malo gubi na informacijama. Ali imate i da spremite kao originalnu fotografiju, da ju pohranite, ali u tom slučaju vam onda troši Google disk, odnosno prostor na Google disku. Tako da onda i njega morate dokupiti, pa nije ni to baš najbajnije rješenje. Sad, možda je najjednostavnije koristiti softver kojeg vaš proizvođač smartfona daje za vaš laptop ili računalo. Nije bitno. S obzirom da radim trenutno sa Huawei-em, koristit ćemo HiSuite. Sve te aplikacije rade otprilike vrlo slično. Povežete računalo i smartphone kablom, uključite ovaj HiSuite, stisnete ovamo na backup, naravno pokucate ove kodove, sigurno se i to. I tu možete odabrati koje stavke želite da se kopiraju, možete kopirati, ne znam, pozive, poruke, Wi-Fi šifre, postavke, stvarno kopiju cijelog smartfona možete napraviti na računalu i kad kupite neki novi Huawei smartfon, očigledno, možete cijelu tu kopiju vratiti na njega. Isto vrijedi i za ostale proizvođače, svaki ima neki drukčiji komad softvera, da sad ne ulazimo u apsolutno svaki.
Ovo nije loše ako ste neki početnik i ako želite stvarno napraviti backup apsolutno cijelog smartfona i to bi recimo savjetovao čak i nekom naprednijem koji stvarno želi takav backup napraviti, dapače. Kad sam spominjao na početku kabelsko povezivanje smartfona i računala, tu kad uđete u internu memoriju vašeg smartfona preko računala, onda imate hrpu mapa ovdje i sad, iako imate dole mapu u WhatsApp i teoretski možete kopirati cijeli taj folder, WhatsApp backup se radi na jedan drugi način. To je jedan mali bonus tip. Uđite u WhatsApp, stisnite tu gore desno na ove 3 točkice, kao što tu negdje vidite. Chats backup i sad tu odaberete backup. Možete dole kliknuti da odaberete i videe, a i ne morate. Kao što možete vidjeti, ja imam tu 50 i nešto gigabajta za backup, ali jednom sam već napravio backup, tako da mi je svaki idući po 300, 400, 500 megabajta. Nemojte se začuditi ako vam backup 50 GB traje 3-4 dana, to je tako, to je do WhatsAppa i njihovih servera, nije to baš do vaše veze što je dobra ili loša, tako je svejedno skoro uvijek će se jednakom brzinom to uploadati, kažem skoro uvijek. Čak i s najnovijim turbodobnim smartfonima i super brzim internetom, povlačenje backupa od 50 GB mi zna potreba 2-3 dana. Uglavnom, nadam se da sam vam pomogao s ovim jednim kratkim informativnim videom i eto, toliko od mene za danas i vidimo se idući put.